We are CR Remix Team. Remix Team. Direbutang korban nenek bidan, Lijani merupakan berita pedang. Ulian selesai, gonta ganti pasangan, cara nak mencaki anak kita.
nanging jegek adi sing ada ning ngidang makas pesan belikan adi ngawali nambah asenti di matan beli sing ada ning ngidang nanti biastun adi cuma kapah tempok mapayas nanging jegek adi sing ada ning ngidang makas pesan belikan adi ngawali nambah asenti di matan beli sing ada ning ngidang nanti tetep adi di balen beli kalau saja tekan dengan iklan berjanji saja sampai mati. Sakit ganti mati. Mengkuli
smoking that beat, the reefer. Up in the club, the speakers. Hi-hats and bass, and bass, and bass, and bass, and bass. Terasa petang ke jalan beli, kalau ingatan rangkan hati. Terasa pagod di mata, kewala sayang hati. Kau dah di ban beli ke kene, tak ada mendap, sing pesumunyi. Lain bangkok, kamu main sekat jelek nih, agak melane, anak yang menyadar dan beli. Kau sing dari alangan,
Bye.